BIAG Ti Tao. Hello, kumusta kayo manan? Makablawan ditunggal may say tinaragsak ka na imbag nga aldaw. Welcome back to my YouTube channel, JENA ALMOITE DRAMA. Sakbay ti baro nga episode, makablawan pa ni Belinda Ramos, Imelda Cabang, Imelda Velasquez, kani Sherry Luwakit. Kaya ti tayo tengaro dandanggan ti episode 336. Dito'y drama tayo. BIAG Ti Tao. Aklo na ko ni David, nanang. Kanulakayan day siya anak ka. 15 ang samot dun kat. Sika ka 25 mo pailaan. At least, maitid na dagiti ka sa pulak, nanang. Saan akas ka dagiti daduma dita. Wan matkit di ah. Adda na talgad at trabaho na day chay, nanang. Nadakamat mo kanyak nga da anak nasan aya. Wan, adda anak da itiim mo na nga asawa na, nanang. Nasapaan na balo, tanatay ni bakit na iti sakit. Sa dino nga minon tinagamamuan nyo iti day tao. Nalipatan nyo kaditi in istoryak kada kayo, nanang. Nagamam mo kami idi nagtrabaho akas katulong ti kabsat na. Sige na nga, agrobwata kun. Adda date meet na. Saan amabalin amaladaw. Anyat ko na yo tatang. Agdate kayo iti day siya arubi? Wen, Joan anak ko. Aklunan na kanon ngam iti personal. Sigurado kayo kadikan kwa na? Anak, itala ang mana na nagayatak iti kastol sipod pimusay ni nanang mo. Suportado akada kayo tatang. Sapay la kumaa. Tadi na kay saktan day ta arubi. Nang runa kat dakkel tiba iti tawan nyo. Saan mat siguro anak ko? Nasayat mat ni Ruby kanyak. Ay, di kayo unay marabyan ah. Uwan anak, agteksakto ken ka no paawi na kaon. Nalang nga ron. Good luck iti date you, tatang. Agyaman na kanak ko. Nagbayag ka mat, David. Pinaguray nak iti mano nga oras dito restaurant. Pasensya kan, Ruby. Mala, agtugaw ka nga roden tagordertan. Mabisin ako. Panyati kayat mo akanan. Daytoy, kan daytoy. O sige, siya kung ti makaamong agbayad. Rumbang lang kasi kamot ti lalaki. Anya jay ko na Joan ka anakan. Adda relasyon da tatang mo kan tisigod akatulong me. Wen Auntie Mila. Kinapudno na. Nag-date day din na minsan nga aldaw. Anya, apay adi mo linapdan ni tatang mo. 25 lang day siya arupi. Ay ayatan na kano nga rod. Kan ay ayatan mo't day siya babae. Kan madlaw ko mo't naragsak ni tatang, auntie. Nakaisem to pa amang istorya kanyak may papan iti date da. Ay, sabagay. Addan iti husto nga edad ni Ruby. Gamjak lat tamaliklikan ti agpanunot iti negatibo ka anakan. Kasanon no pagkwartaan na lang ni tatang mo. Ay, adak matkit din no bilang, auntie. Jak baybayan ni tatang. Husto day ta, Joan ka anakan. Bantayam ni tatang mo. Agdalos ka man iti balay anak ko. Ni, apay, ada ka di bisita yo, tatang? Dito yun ngagnaid ni Ruby. Anya? Yawid yun dito balay tinobya yo? Ano ka di parikot anak? Awan magkit di kasta nagpartak kayo mat. Awan pa iti may saabulan sipo di naklon na kayo. Nasaysayat mo't lang no dito yung agnaid. Tapno mabantayak. Amangan no agawan di sa balay. Ay, tatang. Nupod no ngay ayatan na kayo day ja Ruby. Saan nga agpaagaw iti sa bali? Basta dito yan ngagnad ni Ruby. Iso nga agdalos ka anak ko. Ala, agdalusak to kalpasan ti klasik. No awanak amasang patam ni ti balay inton madamdama. Nag-overtime mak iti trabaho. Agluto ka lang tayo ti pangrabyan ta. Ta damat karne iti ref anak ko. Sigurado ka kade akayat mo tagnaad itayan tinubyom, Rubey. Siyempre, ananang. No igay ti pagnaedak.
Saan akon nga agparikot iti kwarta. Kan agbiagak akas ladon niya. Tada na talgad at trabaho ni David. Sa bagay, adda puntom iti dayta anak ko. Di kay madanagan nanang. Takanayon tayon to nga ag-video call. Hindi mo nga rudlip-lipatan tagpaw iti ti kwarta ah. Siyak pa iti ko na yun, nanang. Saan ko amalipatan dayta? Nasayaat nga rod no kasta. Tapno saan ko aparikot ti kanak ditoy. Sige, tulungan dak nga roden nga agimpake. Tamasa pa ak nga agbiyahe inton bigat. Ne, nakaumay kayo matanti Mila. Wan kanakan. Taumay kuman itad to'y sobra aprotas kan nateng. Agyaman na ka, auntie. Madama mo ti general cleaning mo kanakan. Ay, wananti, tadito'y nga agnatinobya ni Tatang. Anya, agpaiso. Wananti, sakbayapin man ni Tatang, imbilin nang agdalusak tapno nandalus ti balay asang putan tinobya na. Anyan, nagpardas mo tan. Yawid nan adagos. Ay, wan nga rod, auntie. Ala, ikararag tayo asaan to masaktan ni Tatang, auntie? Agmerienda kayo pa'y Tatang, Manang Ruby. Agyaman ka medyo ananak ko. Itala ang mana na makita ka, Manang Ruby. Long time no see. Makatawan mo't ng tinapalabas. Sipod nagikat ka kas katulong da, auntie. Jakmat namnamaan nga agsubli ak manen iti dayto a lugar. Manang Ruby, sapay kumaata di mo to pasakitan ni Tatang ko. Si kakit di medyo anak. Sana maramid ni Ruby ti kasta kanyak. O saan ka di Ruby? Ha? Wan, David. Oh, nangag mo anak ko. Wen Tatang. Sige, panawan kayo pa'y nga tagluto ak iti pangaldawan tayo. Agmerienda kayo pa'y tapno saan kayo amabisinan. Naimbag man taimay ka, David, ading ko. Kumusta ka matan? Nasaya at lata mo tama ng Mila. Damag ko nga inyawid mo ni Ruby di tabalayo. Wen manang, iso tinobya kita. Ay, jak laim pagarop. Ngagbalin anobyam ti sigod akatulong ko ading ko. Uray siyak manang, jakmat ninamnaman na ita. Sapay la kumatagbalin kayo anaragsak ading ko. Uray dakkel ti baet ti tawon nyo. Saan mo't nga edad ti pagimasarano itinapod nung nga ayat manang? Wen, amok da ita. Ngam ubing ngamin ni Ruby ading ko. Amangan no dumteng to ti aldaw nga agsapol iti katawanan na. Kat panawan na ka. Ay ayatin nak ni Ruby. Mariknak mo't da ita. Saan may akontraan ti kasta desisyon mo ading ko? Ala sapay ko mga rod. Tagnanayon ti kinaragsakyo adwa. Kumusta kan dita, nanang? Nasayat latamot Rubay. Anya tararamidom di tangay. Siyempre, doon niya ak dito ay nanang. Agbuy-buya iti TV, cellphone, kan mangmangan laang tararamidak dito eh. Maaramid ko ti kay-kayat ko, taawan ti anak ni David dito'y balay. Mayat mo't gayam ti biag mo di ta, anak ko. Katwan mat ngamin, nanang, kunak tumot ngamin kada kayo. Adda kwarta ni David, anobyo. Kaano nga rod amang isen kay ti kwartangay? Inton ang sweldo ni David, nanang. Apay, naibos ka din ti kwarta nga impawit ko. Duwaga sutlaang ang tinabate. O sige, ag-message sakto no adda manen isend ko ang kwarta, nanang. Ha? Ay, nanang, ni David, sumungad. Ang mga numangag na ti pagsarsaritaan tayo. O sige baliwan tayon tumanen tagsarita. Bye. Nasaya at mo, tanasapa ka si Mang Puet, David. Wen ta nalpasadagos ti trabaho mi. O si kangay, kumusta ka matan iti balay Ruby? Nasaya at mat, nagbuybuyak iti TV, kan nagsel-cellphone, taawan mo ti daddo mga aramida. Ni Joan, Adda ka no klase na. nangaldaw ka ka rin? Nalpasan ngam
Sa anak pa'y anak kapaglaba. Mabalin ka di asi ka manan ti aglaba. Masadutak ngamin. Katwala. Ala, iruar mo nga runan nagiti malabaan na siya kung ti makaamo. Igalgal mo ana saya at Wen, di ka madanagan, sweetheart. Ape asikat naglablaba, tatang. Kabalak mo tiaglaba, anak ko. Ni Manang Rubingay. Anda iti silid May. Ay, agsel-selpon manan. Wano andaman sa balya kachat nan. Ay na, may amon anak ko. Manulang mo nakawasto impalabana kanya. Ay, anyan. Di kay tupay paglabaan. Uri aglaba kumamot ni Manang Rubi Tapno makatulong kumamot dito balay. Awan mo trabaho na. Tangiwat mo anak ko. Ang mga numangag nakakit masakitan. Ayan nga iti sweldom, David. Awan pa'y magtiinyawat mo kanya. Kat anya tipet sa itan. Pasensya ka, ng 5,000 lang timaited kukin ka. Ikakpay nga minidyo, ani ti pagbayad na iti pag-adalan da. Anya kalakit di matan, David. Panagkunam ka di kat umanay ti 5,000. An-anwam ti kwarta aya. Saan ka ba't nga gastos ni ti balay ta siyak mat ti gumatang iti masapsapol tayo nitoy? Ikanak iti 10,000. Taadda pang usarak. Pasensya kan. Ngam talaga 5,000 lang ti mabalin nga ited kukin ka. Na, 10,000 ti ka sa pulak kunak lang aruden. Maawatan na kumamit, ha? Ha? Kukuha mo data 5,000 mo. Ala, tapno awan may bagbagam. Sige, pagbalin na ikaw na 7,000. Kumusta mo ngay ni Ruby ije palayo, Joan, kaanakan? Ay, dudwa kami lang nga da ije balay, auntie. Iso ngay mayak dito ayan nyo. Adda ka di saan nyo ang nagkinaawatan? Awan mo't kit di ngam. Saan kami unay agsarasarita? Diyak man amo. Ngam, kasla saan kami agka-vibes, auntie. Makiistorya ka ngamin kenkwana Agkulkulong matitisilid da kan ni tatang. Sa larong warnumangan, Kasta aya. agraman aglaba iti mureng na di na pa'y maaramid. Yuray na pa'y lakan ni tatang. Ay unay mo't ti kasta nga aramid nan kaanakan. Wen nga rod Uray ko man agsapol iti pagtrabahuan na. Tila ang sweldo ni tatang tururayan na. Saan mo't akasta ni Ruby, idi agtrab-trabaho pa ilaang kada kami. Itatadda ni Jebalay. Rimwaran ti pudno nga ugali na, auntie. Pasensya kayo nanang, no day tala ang tinaipawit ko akwar tayo. Kunak man no dakkel ti sweldo ni David. Dakol, ngum itid na kanupay iti anak na. Taadda mabayadan iti pag-adalan da. Anya, Masurunak nga rod nanang. intun sumarunongay. Amangan mo no iti anak na lang ti papapanan ti sweldo na. Day tatijak ipalubos ang mapasamak nanang. Sa dino tinangidulinam iti badok, David. Adda iti silid ta, Ruby. Awan mo't nakita kitay. Anya amado ti sapsapula maya. Tay bistidak amaron. Ay, saan pa yan alabaan? Intun Sabado nga aglabaak. Awan ka din tinaduma abadom? Day jay ti kayat ko nga isuot. Anya kamutan, David. Di ka agunget Ibaga may tinasayaat. Ay no, makapabad trip ka alak-lakayan. Anay ko, di ka ba't agkabila? Kayat mo, tanayunak pa'y. Apay, anyat mapaspasamak dito Ha? Makaamo kayo nga agama. Makauma kayo. Agpudno kayo man kanyak tatang. Kabkabilan na kayo ka din ni Ruby. Ha? Ay, saan anak ko? Nan ano nga rod ti pingping yu? Apay alim mabasit. Anak, di mo kumapapaan ni Ruby, ha? Ay natatang. Makaungetak, no kasta ti makitkitak. Asino kumamot day ti Ruby? Awan ti karbangan na mga rami di ti kasta kada kayo. Di na lang na-control, tibagina. Kanunungan nyo man ang tidakas nga ramid nan. Di yu kumaitulok nga iturayan na kayo. Pangaasi yu, tatang.
Sa dino tinapananday di arobi tatang. Nakitak matarimwar. Di na matimbaga, anak ko. Amangan mo to da kasinsin narak na. Angam, nasayaan mo tarimwar. Idi pa'y lakayat kayo ang makasarita tatang. May papan itinobya yo. Apay mananaya. Panagkunak. Nasaysaya at no sinaan yung dayja babae. Ay nasana mabalin, anak ko. Tatang, uray ibagayo nga ay ayatan nyo titunggal maysa. No kasta pagkwarkwartaan kan saksaktan na kayo. Awan lat amukon. Pati pa naglaba di na maaramid. Nakasadsadot. Ay ayatek ni Ruby. Ay ayatan nyo. Nga, ay ayatan na kayo kadimat. Da kayon sa laang matagsaksakripisyo para iti relasyon nyo adwa, tatang. Ikanak man iti kwarta, David. Awanan kwartak, Ruby. Kasano ko mga awan? Kat adamot trabaho. Pasensya ka, ngam naskan ngagtrabaho ka mat. No kastamot lagayam, agsina talaangan. Ha? Kasta ti kayat mo ang mapasamak. Wan, jak kayat ti lalaki nga imot. Lukas ta ti kayat mo. O kailangan kanyak. Saan ka alapdan? Naturad ka ita na. Husto ti anak ko. Kwartak laeng ti kayat mo. Isa pumanaw kan, Ruby. Pasensya kan. Uray ay ayatan ka. Lukas tamat ti pakpakitam. Siyak tagbali na kakaasi. Diwan, si kalaang ayat ti lalaki. Di bale, tadamot ni Fidel ang katsatsyat ko. Lukas ta. At dapay gayam sa bali alalaki ti biyag mo. Una, adda reserbak tapno amom. Guwapo kan ubing dayjay ngam iti sika. Ha? Anya. Kumusta tirik nam, David, ading ko? Nasaya at latamay at manang mila. Awan na sakit na bakrang ko. Nakitak nga may sinukon ni Fidel at taga-kabangibang abarangay ni Ruby. Iso siguro ti simurutan na. Makitam da ita. At daadagos ti reserba na. Ay, una yun ti kastang aramid na. Nagalas. Bayan tayon manang. No dahil siya alalaki ti ay-ayatin na ita, o kailangan kanyak. Sayang dagiti nagastos mo kan kwa na ading ko. Tinapatag kanya kita ket andatal na ti panunot ko. Sa bagay, husto tan ako na ading ko. Awanan ti sakit ti ulo. Agyaman nak, tasinukon nak, Fidel. Awanan yaman na, Ruby. Ano samtoy balay ko, ha? Mayat mato'y balay mo. Fidel, mabisin ako. Mabit lang, tagluto agit tinaimas sa pangrabyanta. Nakaawag kayo mat, nanang. Di ka mata nagipaw-paw iti ti kwarta, anak kaw. Awan pa'y kwartak ita, nanang. Ay, mabit man laan. Sa balin samot, abalay dahi tayang mo. Nanang, pinanawa kong dayji a David. Anya, kaano pa'y? Hindi pa'y napalabas alawas, Jak maanusan ti ugali na, nanang. Kat akin balay nga ron itayan mo itangay. Ni Fidel, nanang, iso tinobyok ita. Ha, ti ko na siguro dayji alakay. Jak kabailan tagsapol iti kasukat na. Di na mo, kat nabayagan nga da reserbak ang nobyo. Adda kanumot ni Ruby dita kabangibang abarangay tatang. Iti ayan siguro ni Fidel, Adda adagos nang isukatan na kada kayo. Isu adakkel ti atap ko. Sigud siguro na nobyo na dayja idida kayo pay laang tatang. Saan ako na makarit na iti selos, anak ko? Nasayat ket dit, awanan dit balay. Sipod pimanaw, nagsublay ti ragsak ko. Awanan ti pagsaksakitan ti ulok, anak ko. Awan mo't naluto amakan, Ruby. Anyang itinararamid mo iti may sangal daw. Ay, pasensya kan Fidel. Jakon na sangot ti nagluto. Ta nagbuybuyak iti drama. Anya, Di kagungot ta sino kumati sana makaungat no kasta? Amumot agar din tinagapwak. Nabambanugak. Ngam awan maka na masangputan.
Kunak man no pagbalinan nak adon niya. Apay apaglutuan nak. Di naksumba-sumba to nakasta. Ah, anay ko. Apay nagkabil ka ngay, Fidel. Di naksumba-sumba to nakasta ha. Manuwal daw mula ang ditibalay ng kastakit din tipakpakitam. No kastamit lang. Pumanaw akon. Agsin na talangan. Pumanaw ka! Saan ka alapdan? Sana ka masayangan iti satot akaskin ka. Diyak na yung pagaro bakasta ti ugalim. Rube, anyat napasamagkan ka. Apay adi mo imbaga nga gawid ka ita. Kanan ano taping-ping mo. Kinabil ni Fidel, nanang. Anya? Nasaan ako masimurot kan kuana? Saan ko mamapasamag ti kastoy? No saan ko kumapinanawan ni David? Mayat ko matikasasahan ti biyang ko ita. Naimbag ni David. Uray no kanayon ko nga paan. Saan nakapulo sa sinaktan? Ay, aniyan. Apay no, agsubli kalangan kan kwa na anak ko. Sigurado adi na kaya't makita day ginanang. Nang runak nakita na ni Fidel anang sukon kanyak iti. Katawang mo dakas na ano padasam. Anyat amaw. Ang mga nururayan na mati pa nagsublim kan kwa na. Saan na nanang? Naladawon ti amin. Kan may isa, mabain akon. Sinayang ko ti lalaki anang ipatag kanyak iti kastaunay. No makirelasyon ka di ka mangluko, na sigurado nga itiudi na si kanto matlaang dagkorno. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan day ta pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biag Ti Tao. Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel JENA ALMOITE DRAMA. Salamat manen kada kayo amin. God bless!